Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Ti pakasaritaan nga intay ikan biyag ita ket naggapo. Iti pagama nagpailinga di tinaga na Jomar. Adinan inlanad ti address na. Kastoy man ti kunana. Dear Mr. Lonely. Ilingid naklangan itinaga na Jomar. Napadasa kon tinaybalod, gapo iti basol, ajak met inaramid. Ket tinasakit unay, naperdi, tinagan ko. Bueno papagayam, intay dinggan ti pakasaritaan ni Jomar, dito'y programa tayo. Dear Mr. Lonely. Nagbit nga glabas ti panawan, Mira. Isu apang panunutag, nga inton sumaruno atawan. Naskan nga kasartan. Tila malaglagip mo. Apay, ada ka din na urnong mo apagkasarta? Agurnungak Kasatno ka kumama ka urnong. Kat ada ka lang mo't dito'y baryo ang makitangtangdan iti taltalon. Planok ti mapanagtrabaho ijay ili. Kuna jay kasinsin ko. Ado ka no ti master kan atrabaho ijay. Kat si ka man. Palubusan na ka di mapan ijay ili. Apay kit din asaan? Kunak no saan mo akayat. No nga selos ka. Tila pampanunutam. Ag talaga kan ka, Jomar. Mamati adinak lukwan. Agurnungak. Tapno saan abasta-basta akasar ti ipaay ko kan ka. Talaga? Agipatakder ta iti balay. Ket ijay ta apadakkelan dagiti sangapulong anak ta. Nagadumatan. Awanan lumakay kan apirmino kasta kaado ti agbalin nga anak ta. Insan, nakapagdesisyon akon. Umayak mo tan ijay ili, tapno agtrabaho. Idi pa'y kumana kapag panunot ka O, anya tinapasamak ken ka dito'y baryo. Naragsak, kan kontento ak dito'y baryo, insan. Iso na laang. Takayat ko nga gurnong, iti pagkasarmi ken ni Mira. Agkasar kayon? Kaano? Inton sumaruno atawan. Sigurado ka din nga isu ti babae akayat mo amakaden na tong palbiag? Saan akong agdua-dua pa iti dayta? Eksakto insan. Agpabpabirok jay sigud abos ko iti hardinero da. Talaga, insan? Wan insan. Isu nga inton bigat matlaeng. Mapantay jay balay da. Tayam ammo ka. Planom gayam tagpaili, ading ko. Manong. Asinong tungayin ti kadwak amang talo ni Jitawid ta kadag tinaganak ta. Manong. Kasapulak ngamin ti agurnong. Para iti panagkalay sa amin ni Mirasol. Sabagay, maawatan ka, ading ko. Plano mi ti agkasarin tun umay atawan. O sige, nasaya at dahi ta plano yo. Isagana mo jay may sa ababoy mo, Manong. Wen, si kapay mo, akakaisuna akabsat ko ti saan ko atulungan. Kasinsin ko ni Jomar, sir. Nalaing ahardinero da ito'y. Idi pa nga agbirbiro kami iti hardinero amang mintinar iti da ito'y hardin mi. Nadlaw ko nga rod, kat nalawa da ito'y hardinyo, sir. Nabayag nga agbirbiro kami iti hardinero. Iso anabaybayan da ito'y hardin mi. Kasapulan ngamin nga agurnong da ito insan ko. Agkasar ngaminan, sir. Kasta ka di. Uwan, sir. Nasayaat, tamom ti agurnong. Mamatiak nga agbalin kanto a responsable a padre di pamilya, insan. Kitaan man ti kunaken ka. Nasingpet ni Sir Boss niya. Mabalin ka namang rugi intun bigat matlaeng no kayat mo. Oh, anya ti makunam insan. Una, sir. Mangrugi ako nintong bigat. Talaga abak ng dasaran niya. Nagdakkel di balay da nga up and down. Kan naglawa di arubayan da. Nasingpet pa ni Sir. Iso na lang, tagan-anad ka Nauyong ni Mrs. na. Diyak mo't nakita ita ijay balay da. Sosyal ni Mrs. na.
Fashionista. Napuskul ti make-up na. Ako namlan na sino. Baya mo na. Tinapatag. Adda trabaho. Day ta tinasken a panunuta minsan. Ti agurnong. No kasta, saan ka na makaawid-awid dito'y bariyo no kayat mo ti agawid? Agianak ijay. Adda ngamin kwarter mi ijay. Makitam la kuma. Naglawa jay hardin alinisak. Baknang da talaga no kasta. Wen, ket makaurnong tan, Mira. Sapay la kuma, Jomar. Agkasartan to, intun sumaruno atawan. Day tati ikarikan ka. Jomar, Good morning, sir. nagsapa ka na ng rugi iti trabahom. Una, sir. Adda merienda dita uneg no mabisin ka. Uwan, sir. Adda dagiti katulong dita. Makiamam mo ka kadakwada, ha? Uwan, sir. Sige, tama pa na ko niti trabaho. Sikan ti makaam mo dito'y hardin. Uwan, sir. Si kagayam dya ibagbaga ni Sir Abaro a hardinero. Uwan na. Sige, ibusam day tayin sa ganak a merienda. Para ken ka day ta. Mangan ka amangan, talibre day ta no awan ni ma'am. Libre no awan ni ma'am? Ay na, sa balid no adda ni ma'am ditawi. Di asawa ni sir? Ay sus, isunday ta. Inday, Ma'am, apay nga awan imay nang ilo ka titigit. Namin ano ka nagpusina? Saan mo ka di anangag? ay, pasensya kan ma'am, ta medyo adda tultulang kaw. Sino day takadwang? Jomar tinagan ko, ma'am. Hardinero yo. Si Kati Rumbang amang ilo ka titigit. Nawatap? Uwan, ma'am. Ay, anya ka diti kayat mo nga isaganak, ma'am. Jay pangal daw ko. Ipan mo ijay seled ko. Uwan, ma'am. Pasurutam iti arak. Uwan, ma'am. Isagana ko na dagaws. Sige. Day tati asawa ni sir? Uwan. Ita, amomon. Nagsungit a talaga. Marigrigat kanumat ididay ta babae. Idi nakasawa iti baknang. Nagbaliw matan ti ugalinan. Kunamlan asino itan. Nalawa pa'y dagito'y sibugak Napudot ita ti panawan. Isuanas kan asibugak analaing dagiti masaytas. Ni ma'am day jay nakatanaw ijay nga to. Naskan ngagtrabaho ak anasayaat. Tama nga no agreklamo. Istrikto talaga. Nagmayat na may iti hardin, Jomar. Agyamanak sir, tanagustuhan nyo. Kaya nagbiag dagiti mula dito'y hardin, manipod nagtrabaho ka. Uwan sir, kasapulan lang aramidak ti trabaho. Amom ka di, ama gustuhan ni misis ko, tinaramid mo dito'y hardin. Kasta ka di sir? Italaeng na-apresyar na ti hardin. Madandanagan na kindi sir. Kunaklakit din, no saan na magustuhan ti aramidak dito'y hardin. Makit-kita na ka. Amuna nga aramidam ti trabahom. Jomar! Umay ka pa'y manditoy. Apay nana. Bugwam day ta imam. Ta iserve mo kan ni ma'am day to merienda na. Ne, apay siya? Basta aramidam timbagakan ka. Isu nga minti ko na. Kayat na asi ka ti mangiserve iti day to'y merienda na. Sa dino ti ayan na? Adda di ta swimming pool. Ma'am, ato yun ti meriendam. Idisokon dito lamisaan, ma'am. Papanam.
Mapan ko ituloy ti trabaho di hardin, ma'am. Agtugaw ka. Ma'am? Agtugaw ka, kunak. Uwan, ma'am. Ada ka di asawa mo? Awan pa ma'am. Ang adan girlfriend ko. Saan aday ta ti damdamagag? Sursurwam ti sumungbat ana sayad. Uwan, ma'am. Yawat mo kanyak day ta juice. Atoy, ma'am. Kayat mo ti ag-swimming? Ay, saan, ma'am? Dapay trabaho. Awan ka duwak nga ag-swimming. Sa anak nga imay ditoy, tapno ag-swimming, ma'am. Baybayadan da, tapno ag-trabaho. Next time, nas ka nakadwaan na ag-swimming. Naawatam, timbaga. Anya ti imbaga kan ka ni ma'am. Awan, nana. Nagmadya talaga ti ugali na anya. Si kaahardinero ti kayat na amang iserbe ti merienda na. Uwan nga rod. Jack kayat ti ugali na. Sino kumamat ti mangayat iti ugali na ngay? No saan agapukan ni sir? Nabayaga ko nga awan dito. Makapaawan ganas na ita babae. Jomar, aganat ka kinkwana. Nay. Anyat kaya't mo asawan, nana. Kaslang amin ada pa naggusto na kin ka. Anya? Adan joint account tayo ti bangko, Jomar. Wan mira. Ket mas inspirado ak itan nga gurnong. Tamas nalawagan dagiti plano ta. Kat, kumusta kay matgayam di trabaho? Mayat matla ka di? Mayat mat. Oh, apay ang nagsanay ka numayat. Ha? Nagsinayak lang. Adan madiya kayat nasawan? Saan mo abaybay antibagim ijay Saan ka ngagpakpakabisin? Diyak kayat ngagsakit ka. Laglagi pa dagiti plano ta. Diyak ammo no apay anak kalagip ni ma'am. Tapay, nana. Mapanak ka nuag palingkay. Kung nagadupay mat dagiti abasto dito'y balay. Iso asikapay lang ti makamo ditaw ya. Laglagi pam ano rumwar ni ma'am. Lokatam jay gate. Tapno saanan nga gungait. Una na. Adapay lang dita si Ledna. Ag make up la siguraw. Agam sigurado arumwar day jay inton madamdama. Tamapan makisugal kadagiti aamiga na. Saan lang agandar ti kotse ni ma'am? Anya nga tanga oras arumwar. Tapno saan kun amasapol abantayan day tagayt. Dudua kami anabati dito balay. Napan nagpalengke je bakat akatulong da. Jomar. Rumwar siguro. Adak dito'y, ma'am. Apay ngay. Tanak kayong impis mat jasuot na. Umasidag ka kanyak. Uwan, ma'am. Saan ka di anapintas iti panakita? Ma'am, lokatak ka din jay gate. Ti panagkunam ka di. Katrumarak akastoy ti suot ko. Jomar, saan na ka naragsak iti asawag? Taawan panawan na kanyag. Kat ibagakan ka ti pudno. Korsonada ka. Saan, ma'am? Kunakmutan kan kang adan girlfriend ko. Kat plano minti agkasar. Saan mo kumanagulwan ti biyag ko? Iti daytoy a kinapintas ko. Isnabam laang? Taasino ka iti panagkunam? Ha? Agbabawi ka iti daytoy nga inaramid mo kanyag. Tandaan am dayta. Kalpasan day di apasamak, nagbirok da iti mapukpukaw a kwintas. Kat jak ammo, no apay anasarakan da iti siled a paggigyanak. Naibalodak, ngem nakapagpiansaak. Ngem nagwaras ti madi adamag. Ket ni Mira, akaayan ayat ko, saanen ang nagpakpakita kanya.
Dahito man, ti pakasaritaak, tuy pagayam mo, Jomar. Jomar, pagayam ko, saan ka mapukawan iti namnama? Ti tao alumablaban kadag iti panubok iti biyag, ket mas tumurtured. Aramatam daytoy akapadasam, tapno mangrugi ka manen iti baro, apaset, ti biyag mo. Tandaanam, adaytoy ket panubok laeng. Saan a sentensya? Bueno papagayam, ingkay nangagan ti pan nakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagayam nagpailinga di tinaga na Jomar, adinan inlanad ti address na. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos kininsurat para iti radyo ni Elena Nudo, kanitimat direksyon, Virgie Paclay. Computer recording technician, Leonard Ributazo. Kan musical scoring, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami iting kay Panang Tarabay na imbag nga oras kada kayo amin. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. La, agawaan nyo ti agar mo, Sara. Tadi kay mala daw iti trabaho yo. Anak ko. Ni Manang Andrea nakabumbuntog nga gunggunay. Ay sus, siyak man tinakita mon, ading ko. Ay, wen gayam, inton malam. Adda kadwa nga agawid boyfriend ko. Anya? Di kay pa'y nagkasar Agdan na kayo na dagos? Loka, umay kulayam amo kada kayo Nasingpot ka ni matlaan ti boyfriend mo, anak ko. Wen, nanang. Awan makunakkan ko na. Sige Manang, isurot mo man nga rod inton malam. Takitaag man nagbagay kayo matlaan. Siyempre talagang agbagay kami. Ngamin, napintasak. Napimpintasak. Alakit din. Ituloy yon timangan. Amangan numala daw kayo iti trabaho yo. Ay, when friend, gayam kumet ni Manang mo. So nakita ko ti boyfriend na. Inya mamuna di kanya. Talaga? Day talaeng, takas lang mapilpilitan di boyfriend na. Anya ti kayat mo asawan? Kasla di na girlfriend. Ngamin, di na pa'y kayat aka-picture. Ha? Ala ako maida itiladawan. Angam, sana kaya ti boyfriend na. Kasta? Ay, diyak man mo ka na ko ada. Nupod no nga gayan ayat daw no saan? Among ka di nga isurot ni Manang ko ti boyfriend na ijibalay. Tapno yam amuna kanu kada kami. Ganun? O sige, padaas mo tuman nga obserbaran. Kilati sa manaimbag di lalaki. Tamangan met, no saan na apod no nga ay-ayaten ni Manang mo. Break time at gaya man. Ay. Oh my God, intag ni Rianda iji kantin. Ta ituloy ta ti agsarsarita ijay. O sige, intang arunan. Tani, mabisinak kon. Adto'y ti merienda. Sige, agsarsarita kayo upay. Tainak ijay kusina. Sige, Nanang. Si kagayam ti boyfriend ni Manang ko? Wine? Siya? Ay, ayatam ka di talaga ni Manang ko? Amangan mo't no peke nga ayat dayta. Uy, Gina, anyat sasawon? Agsigsigurado aklaeng, Manang. Ay na, Gina, di kagdanag. Napudno ni Walter kanyak. Ay na, Walter, pasensya mo ti kabsat ko, Kasta talaga. Maawatak ti kabsat mo. Walter, i-phone book mo man dito yung cellphone ko, ti number mo. Adoy ti cellphone ko. Sige, awan parikot. Gina, anya ka dinay tang araramidam? Nulokwan na ka to'y boyfriend mo, awagak kat pagsasawak. Ate ti cellphone mo.
Gina. Laglagi pa ma, Jack kaya't alukom ni manang ko. Tano saan? Pabugbog ka. Anya ka no nga oras asumangpet ni manang mo? Jack amo nanang. Nataer ti boyfriend ni manang mo. Agbagay da, tanapintas met ni manang mo. Ngam, sapay ko ma, tasaan a playboy day a Walter. Ngamin, addanag ko na kanya. Akas lasaan na kanong ayayatan ni manang. Anya? Kaasin to laang ni manang ko no kasta. Saan mat siguro, anak ko? Tapa nagkita kat awan mat ti parikot kadakwada. Sapay ko mata kasta. Angam day. Rabiin, angam awan pa ilaang ni manang mo. Awagak man ti boyfriend na tapagsasawa. Anya? Ay, saan Naskan nga itulod na ni manang. Tano saan? Talaga pagsasawa. Hello? Apay ati ka sumumbat? Ni Gina daytoy, ti kabsat ni Andrea. Amom, magusto ti ugalim. Hoy, itulod mo ni manang ko. Rabiin. Di kagdanag. Itay pa niya tulod ko ti kabsat mo. Gina, mabalin ka din agkita ta. Anya? Agkita ta yung bigat. Kalpasan ti opisina. Anya? Kaya't ka lang na makasiningad, Gina. Mabalin ka din. Oo, sige. Awan parikot. At yung ti files nga ipapaalam, Gina. Thank you. Amom ka di, Donato. Agkita kami ka ni Walter inton malam. Ay, wait lang Mabalin ka di. Doon na kunam kanyang. Sana Donato. Nagangra. Sana maibagay ti beauty. Sorry. Anya di ko na? Agkita kayo ka ni Walter? Wan, kalpasan ti trabaho. Iti anya, agapo nga kita kayo. Kaya't nalak ano ti makisindingad kanya. Oy, amom, kaslada kayo ti agbagay. Ha? Anya nga agbagay? Ala, may amon dyan baga. O sige, ina ko iti table ko Sige. Anya nga tati sasahon day ti agayam ko bakla. Agbagay kami kano iti boyfriend ni manang po. Hay, no anya la di tanti sasawon na. O sige, manganta, Gina. Sikat ti agbayad ka dagita nga in-order mo Uy talaga siya. Kababayin matkan ka. So si kapay lang ti agbayad. Wan rumbang lang agbain ka. Amom, okay ka. Anya ti kayat mo asawan? Amom ka di. Diyak nakaturturog, gapukan ka. Sana maikat iti panunot ko ti rupang. Anya? Ala. Manganta pa sapay la kumata magustom dagiti in order ko Awan parikot kanya. Tasaanak magpilpili ti makan. Katangay libre. Di sige. Agbusuga. Oh, Gina. Ape anarapyan ka? Ay kwa. Ala, umunag kan. Ururayan ka tagid dan tamangan. Nalpasa kun anangan. Anya? O sige manang, ina ko nagpalas. Uy, Gina! Anda ginatang ko t-shirt mo. Gina! Di na kun inkan kano. Oh, adtoy. Amok may bagay kan ka na ito a t-shirt. Iso a ginatang ko. Ay, unay kan manang. Di pala t-shirt mo tigatangam. Adamot trabaho. Syaklatan ti gumatang itibadok. Ay na, ading ko. Kaya't ka nga ron ngay gatangan. Apay ayaw. Basta, ibagamlaang no di mo kayat Tamabalin ko asukatan iti sa bali. Sige. Thank you. Ipatpatid ka ngamin unay, ading ko. Ipatpatid ka mat, manang. Nakasaganan ti armosaryo. Ingkay agarmosaran, tadi kay maladaw iti trabaho yo. Nakasagana aminan, anak ko.
Gatas, ganda dumapay. Ha? Ni nana nga talaga. Kabaulan mi matimang isagana iti kanan mi Ay unay kayon, aya. Kabayatan asibibiyagak, anak ko. Pagserbyan kayo. Naala nga Ruden. Agigidan tayo nga Ruden nga agarmusar, nanang. Ay saan? Inak mangisagana iti digosyo. Huston taw numalpas kayo amanghan. Hello, Walter? Gina, kailiw ka na makita. Walter? I love you. Walter? Agkita tayo itong lunch break. Agkita tayo di restaurant ananganan tayo di Rabi. Bye. Hoy, babae. Ada ka di parikot mo, ah? Abay, akas na mariribukan ka. Donna? Oh, anya? Agayatak ka ni Walter. Ay, danga! Hindi kalman lang nagkuyog kayo. Ita, agayat kan kuana? Day tangarod ti marikrinak. Ay, apo. Agpanunot ka man anaimbag, girl. Boyfriend ni manang mo. Isa mabalin ka di. Agpanunot ka anaimbag. Itay day ta cellphone Asino aya day ta nagte-text? Ni kadimanang ko? Wen, ngam. Dapat manlaan ti cellphone ko. Aday ta. Diyak kaya ta masingat ti panagsarita ta. Walter. Hala, mangantan. Amang ano maladaw tayo ti trabaho ta. Walter. Oh. Apay. Kit kita anak matlatan. Kwa. Agkita tayong tumalama. Awagan kanto. Tapnoy pagak no sa lino ti pagkitaan ta. Sakbay nga itulog ka. Kaya't ko pa'y amang nagmanan kan ka, Gina. No ay ayatan na ka di, wano saan. Walter. Saan ani Andrea ti ay ayatek? No di kat sika. Kas itinakon-akon. Nagpay duma tinariknak parakan ka. Idida mo pa'y la makita ka. Kat sipod day di agundaway. Saan ka na may katitipanunot ko? I love you, Gina. I love you, Walter. Gina, narabyan ka, anak ko. Napanam. Iti balay ti gayam ko, nanang. Amom ka de, agsangsangit itay ni manang mo. Adda iti silid na, kat di na kayat ti rumwar. Ha? Damag ko mano anya ti pagsangsangitan na. Hanggang di na kayat nga ilukat ti ridaw. Anya ti kunam, Gina. Kayat ko ti agabang iti pagnaadak, nanang. Iti asidag ti opisina a pagpapaayak. Adan na sarakak. Anya? Kanayo nak namin amabannog na ginawi da. Kasta ka day, anak ko. Ala, no day ta ti makita mapagsaya atam. Sige, umanugotak. Agasawa kayo kaday. Gamnusan kayo agasawa. Saan ko nga itulog nga agabang kayo ditaw? Ngam, nakaibunag kami iti gamit mi, tata. Oray pay. Wan tata, agasawa kami. Kakaskasar milaan. Kasta kaday. Nasaya at garod no kasta. Ngamen, jak kayat tiriribak. At ngamin iti nagabang ditaw. Kunanang agmay may salaen. Di kuhan, adda magayam kadwana no itirabi Ket ti maday, saan namot nga asawa? Di kuhan, aday may ababae. Impungot na tay border kaw. Kung nagginabudan. Napanak na gayam iti pulis Jacket, ama ulit na jay. Awan ti pagdanagan nyo, tata.
Saan kami amang itigulo dito ay? Alang araw, nasaya at no kasta. Miyag yung araw dun ti advance siya, do abolan. Wan tatay. Ha? Manang Andrea? Pudnog kayam tindanon kanyak ni Donna. Mana? Andrea, di mo kumasaktan ni Gina. Awanan ka itibain, Walter. Ikalay samti kabsat ko. Tano saan? Dakas ti mapasamakan ka. Awanan kayo itibain. Awanan kayo itibain. No, amin. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Lonely. Oo, at to'y ti kape manak ko. Kalpasan ti panagkape ta. Agdigos kanton, kabayatan ti panaglutok iti pamigatan ta. Wan nanang. Dua pa'y laalawas, manipod na awat ka iti trabaho. Iso aliklikam ti maladaw, anak ko. Wan nanang. Sana bale, nasapa pa'y man. Gusto pa'y laang na ita, friend. Tayo kiti nagmerienda. Wan nga rod, friend. Uray sak, mabisinak maten. Da kayo latan, sa anak pa'y amabisin. Ay, unay mo't data pa nagtipid mo. Sa anak nga agtip-tipid. Aguray ka. Kaslada na una pampanunutam Claire. Pampanunutat man ni Peter. Ha? Kunak man no naimbaganan ni Peter? Agsubli-subli nga ro ti sakit na, friend. Iso ka sa pulan nga agtultuloy ti panagtumar na iti agas. Sapay, nangina dagiti reseta da nga agas na. Sana bale, saan mo tabaybay-an dagiti naganak kan kakabsat na? Ala, in kayo ket din agmerienda. Sa anak pa'y mabisin. Sige, panawan na kapaylaan nga rod. Mabiit kami laang. Agyaman na, Claire. Oray makumikom kayo ti trabaho. Sarsarong karan naklata. Awan anyaman na, Peter. Sapay lang kumatasan ka umaum-uma kanyak. No apay mat nga minasyak pa'y tinagsakit iti kastoy. Apay asyak pa'y lang. Sa anak amaumakan ka, Peter. Ipatpatag ka unay. Saan ta pa'y nagkalaysa? Ngam nagkinarita, nga itirigat kan ginawa, kat agtinulong ta. Agyaman naklaunay. Sana bali. Apaman nga gimbagak. Agtrabaho ak matlaen. Saan mo na panunutan day ta? Tinapatag, agimbag ka. Oh, adto'y gayam ti prutas nga awit ko para kan ka. Kan inggatangan kamutan kadagiti agas mo. Oh, Claire, palasan ko. Naimbag ta si marungkar kay ta. Wan tata, umay ko yung tulod day to'y agas kan prutas sa ginatang ko para kan ni Peter. Magyaman naklaunay palasan ko. Awan at talaga ti makunakken ka. Awan anyaman na, tata. Saan kayo nagdanag? Saan ko abaybayan ni Peter? Ay naanak ko, siya kunti aglaba. Sabado ita, aginanaka mo ta. Kabailak, nanang. Da kayo tirumbang nga aginana. Takagap-gapuyo anak itsenda. Amok anabannog kayo. Ay na, sa anak anabannog anak ko. Napigsaak pa'y. Kabailak pa'y tagtrabaho. Malang road, makaamukan amang iring pas di talablabaan. Tagluto ak iti pangaldawan ta. Wan nanang, siya kunti makaamu dito eh. Nalpastan anangal daw anak ko. Apay, saan mo asarong karan ni Peter ita? Mapanak inton madamdama, nanang. Inakmanan ituludan iti prutas kan agas na. Adapay mo't basit anabati iti sweldo. Agan anos ka anak ko. Sana bali. Ti kwarta masukatan. Apaman nga agimbag ni Peter. At tinulong kayong to. Wan nanang. Ne, adda umawawag di ta cellphone mo anak ko.
Ni Tata Banjo ti umaw-awa, nanang. Mabit lang tasong batak. Hello, Tata? Hello, Claire, balasang ko. Pag-aasim to, may kaita. Ha? Apay, Tata? Intaray ni Peter dito ospital. Kilat anaawa na niti po out. Ha? Sige, Tata. Agpalasaklaan. Umaya kon. Oh, Claire. Kunak man no saan ka sumuro kita. Ala, madlaw nga awan turog mo iti kastala nga ma. Kabaalak, Tina. Saan ka amadanagan? Ay na, friend. Mabalin mo akasarita ti manager. Agina na ka, uray manulang aldaw. Maawatan na ka. Sana bale, agina na aktulangan inton malam. Kasapulan nagtrabaho ak. Para iti inak, kastamatan ka ni Peter. Maasya na ko na yan kankwana. Kat, kumusta nga iti kondisyon ni Peter ita? Nasaya at matan itay pinanawak. Iso na lang ta. Kasla sabali tiyag parparik na kanyak, friend. Oh, agsangit ka matan, friend. Ay na, kabalam da ita. Tinapatag, saan tayo aliwayan tagkararag. At da sakit ni Peter alang kanser. Ang sapay kumata malasatan na. Agyaman ak, Tina. Kinagpaisula. Saan ko nga muna niya ti umunang aramitan? Ay, ala. Saan ka unay nga agpanunot, friend? Maditi ipaayday tayo iti salunat mo. Di ka kumauna agliday. Ay ayaton ka unay, Claire. Day tati makagapo. No apaya kayat ko dagimbag. Ay ayaton ka mo tunay, Peter. Kas makita mo at ar-aramidag amin akabaalak. Numabalin ko ma. Saan akon nga aginan na. Iti kasta, mabantayan ka. Tapno umimbag ka adagos. Agyaman ak launay. Di kagtanag. Agpaimbagak para kan ka. Namnamaag day ta, Peter. Namnamaag day ta. Claire, anak, nakapulas ka man. Sa dino ti papanam. Inakagtrabaho, nanang. Anya, ay naanak ko. Manungal daw abinambantayam ni Peter ija ospital. Aginanaka kumamot Kabaalak, nanang. Para kada kayo tiyar aramida. Kastamotan ka ni Peter. Ad-ad na ngamin akasapulan na itatitulong ko. Ay, maasya na unay kada kayo, anak ko. Awan mat nga ron ti mabalin ko apakitaggadan. Taimbagla ko maama itulong ko kada kayo. Saan nyo kadi apanunutan day ta? Umdasan di kanayo nyo apanangikararag kada kami. Nang runa ti panagimbag ni Peter. Ay, agyaman ak unay, anak ko. Taman na kaawat ka. Good morning, Claire. Good morning, my friend. Oh, kumusta ka? Naimbag man ta makatrabaho ka itan? Okay lang. Imbag lang tas imangpot jay manang ni Peter ang naggapo iji abroad. Isupay lang ti makamong agbantay kan kwa na iji ospital. Kat, kumusta ni Peter? Nasaya at matlata, friend. Iso na lang takas lamarigatan nga agangas. Di ka mapukawan itinamnaman. Agimbag ni Peter, no lakit pagayatan ti Diyos. Adala man ti rabi, anak ko. Aginanaka kumamutan Sa anak pa'y ama katurturog, nanang. Claire, di ka unay agpampanunot, anak ko. Kanayon kalaan alitay. Pampanunutat namin ni Peter, nanang. Idi si bibiyag pa'y day di tatang. Dakkel ti utang tayo ana imbag anakam ka ni Peter. Tadi na tayo binaybayan. Aging ga iti maudi nga angas ni tatang. Ngam ita, isumot ng ti simublan. Claire, anak. Awanan apulos tinabati iti urnong mi ka ni Peter iti bangko. Gapoy ti agas day di tatang. Ita, kasapulan mo't ni Peter ti dakkel agatad para iti agas na.
Sa dinuayan ti pangalaak na anam. Uray ang dadagiti kakabsat ni Peter. Adda ang damutan iti pamilya. Iso asaan da maipaay amin akasapulan ni Peter. Hala, agananos kalata, anak ko. Uwan gayam nanang. Naglonak iti pagpapaayak akumpanya. Kasta ka di. Uwan nanang. Kat binulan ang maikaltas iti sweldok. Ala, kas na ko na akon. Agananos ka, anak ko. Amo ka panubok laang dayta para kada kayo. Malpas tumot laang. Agyaman aklaw na, Claire. Di ka mabambanog amang sarsarong karkanya. Awan anyaman na. Ar-aramidat amin dagitoy. Gaputa ay ayatan ka. Pibig sa akon. Apaman nga aging baga ko. Agsubli ako ni ti barko. Peter, saan mo na panunutan ti panagsublim iti trabaho? Tinas ka na panunutan, ti panagimbag mo. Di ka madanagan. Kabalak tag trabaho. Apaman anayin ti panagimbag ko. Pasensya kan, Claire. Para kadatamat lang. No apay akayat ko tag trabaho manan iti barko. Erugik tumot ng tagurnong manan. Ay, bangad ka talaga. Ala, kaadun ket niti mangan. Tapno umimbag ka adagos. Umawawag ni Tata Banjo. Hello, Tata? Claire, palasan ko. Imawagak. Tanda na patengay bagakan ka. Anya day Tata? Ni Peter. Itaray mi manan iti hospital. Hanggang saan na nakalasat. Natayan ni Peter. Saan? Awanan ti anak ko. Awanan. Saan? Saan na po na dayta? Saan? Namnamaag amatungpal ti arapap mi kini Peter apan nagkalaysa. Ngam di nameten nalasatan ti sakit na. Manipod na pukaw ko ni Peter, saan akon anaki ayan-ayat pay. Daytoy ti pakasaritaan. Tuy pagayam mo, Claire.